Ngwataniro ya kanjo ya atongeria bandini ya Islamu ni borete Raila Odinga na njuri yawe gutiiria maandamano jaria jethiritwe jakibangirwa o Jumatatu onde berigiritwe kuthungira mweri mutheru jwa Ramadhan. Mwaka JUJU Islamu berigiri kuambiriria Ramadhan tariki 23 ntuburia bagukujira bukangaratanika biuthurano biao bia maromba kwethirwa maandamano jaja jakethirwa jagita na mbere. Nyuma ya maandamano jaria jaragititwe ni ngwataniro ya Azimio jatongeretwe ni Raila Odinga gukarika ntuku egoro na gutiga biashara na kinya ugendi bwangaratanitwe na nde atongeria badini ya Kiislamu ni bachumiretie na kumeneria bonene itagaria ri na kuga bo barienda thiri no kirinde gurune na ate kuri na ntaira inge cha kwaraniria na kuthiria nkuchanio. The interest of Kenya should not lie on any individual, person, tribe or a group. Otherwise, if such actions are left to continue unchecked, Kenyans as a whole will stand to lose all what we have achieved as a nation for all the past years. We have pressing problem of our people suffering from a shattered economy, and definitely a quick solution must be found to fix this situation. However, there must be a better way to approach the problems. Ne bongerete into biambecha inyingi ni thukangitwe na bainge bataritire ngugi ciao uria kubati. Hatuna la ziada ila tu kwamba amani ndio tunaitaka. Tumeona matokeo na faida iliyopatikana kwenye maandamano ni watu wameumia, mali ya watu yameporwa, magari yameshindwa kutembea. Wananchi wa Kenya ni wananchi wa kula, wafanye kazi ndio wale. Kwa hivyo wale wote ambao kwamba jana hawakufanya kazi, jua na kula hawakula. Kwa hivyo hizo ni dhambi kubwa kwa sababu ya watu kulala na njaa. Baritie onde beterete kwambiriria mweri jwao jwa kuromba na gutia tabia kuria na kaire kinya Raila Odinga na arethiritwe agitumiriria maandamano jagwita na mbere ntuku cionthe cia Jumatatu mwanka mantu jagaruke nabo bukangaratania maromba jao. Nekuma kirero gonoru ne otukuona Kaanya